各位弟兄姐妹，大家平安。了解外多抓阿多索人那么完了家给多盖，萨卡督促我哋把对金多家巴隆嘎马个队，我们一起默祷，预备我们今天晚上的祈祷会。神奈对抓神奈充满我，哎呀抓神奈，萨卡基蒂娜，其实是让啊，格兰达对抓灵奥萨加什么奈。全人献给你，一全心赞美你，举双手敬拜你，深深说我爱你，我的神，我的主，我渴望亲近你，充满我，浇灌我。是我灵的满溢，充满我，接近我，更新我，充满我，滋润我，让
kainuli mali-mali ania kakilian tiya sama marvamentanu so mali-mali so kini zaman tu econya chinirvatana jikang adau nama kemana suliva sakatu so jikang ima zaman tu econya kini juan nauma ori patagilamen tu econya kitokai ima zaman tu anya tapalingan ima zaman tu anya uma tianya itandanya kini juanan saka ima zaman ng cakalavan na maraja kisilunga tatsamas mali-mali 为线上礼拜了光masyarakat semasa secara ija susini papo pitsul papo sulibatan tanama nama polat sakat semasa mali kumali kama nama kai mitsutsuvun kiukai namiotan urima zaman na pasusu tamana pintan na jikang saka urima zaman na kasilang tu ejua 线上的礼拜 kiwakan semasa la susini papo pitsul papo sulibatan ana sa itu ana patsu paru tak kita coba namiotan la susini papo pitsul ita maju la nama kana sulibat anya kiparing untuk ejua ni umat namiotan la sininki sa nama kai manana ginki anya kita coba ginki anya varung kana kau sakat semasa mali aichuanya dehai masipatake la patimatsubu na sipaparang tenusung laija soba ka kita tahu dan aichuanya dehai kana kiau kiau kurban patasong dan ti Yesus Kristo amen tu suaru ta supui na kaina semas imazai to Filipi imazai to ita sulatan imazai to ita kayam Patu tapuru katu ita kayang Filipi su 1章1到11节 Ki kusupui na lemutian taya wa semangat 我保罗和提摩太是基督耶稣的仆人，我们写信给所有住在腓立比的上帝的子民，就是属于基督耶稣的信徒以及教会领袖和助手们。愿我们的父上帝和主耶稣基督赐恩典平安给你们。每逢想到你们，我就感谢我的上帝。每一次为你们大家祷告，都怀着喜乐的心，因为从开始的一天到现在，你们在传福音的工作上一直都协助我。我深信那位在你们当中开始了这美好工作的上帝，一定会继续这工作，在基督耶稣再来的日子完成它。你们大家常常在我心里，我想念你们大家是当然的，因为无论我现在在狱中，或是从前自由地在为福音辩护和作证的时候，你们大家都分享了上帝所赐给我的特权。上帝知道我说我用基督耶稣的爱心深切地想念你们，这话是实在的。我为你们祷告的是，你们的爱心会不断地跟真知识和判断力一起增进，使你们能够选择那最好的。这样在基督再来的日子，你们就会纯洁无可指责。你们的生活会充满着凭借耶稣基督才能有的仁义果子来荣耀赞美上帝。以上这是上帝的话。Aichu semua putin tu aichu ta kena sasana taya tega doa semuku mazai tu Filipi. Tiamen na sa sekolah ni Kristo Yesus ati Paulo kati Timoti semati gamiamen tanumo na i Filipi pinili noa semasa ta'lalan nama saro tai Kristo Yesus mapolat. Katoa marka nama sang burung tua sinja katoa si chuji. Ula sini Pakistan tanumo na Pakisomali pas ili katoa sulibatan. Anak masih tuaca kama cemas katoa malereng ati Yesus Kristo. Tuku si Pak Nita nanga tanumum marava-ravakan tuaku cemas. Tuku si Nurian nanga tua Patara Timum masih rava-ravakan pororo nu inuri-nuriakan. Marava-ravakan ayat tua pusara-sara jemuntan nuakan na temau cikir tua na penakarava-rava kai. Kemasi patagil apati tucu. Awa cemas napatagil pidanumun taicua nangwangwa sensengan uri matsubung pidua uru imatsubung pati tua si pancezani Kristo Yesus atau ayaken na masaru ko pina enenetan
ku pinaununuten mon amapulat saka pauli dangata tu na singeritakeun tanumong ayatwa kumali tusuwa rinusungakeun kumali ka inianan ka kena rusungin sake paruluain atau mau cikar tua na penakarwarewa akai namaya mu nama pulat tanu kena pinapusensengan tua napaki sumali masanu mangwaan mabana kiliwa kani Kristo Yesu aku sinika singeri tanumu nama pulat nuaya kena ibu kemelanga cemas tua pauli-uli da kan payaku si inuri-nuri ula napata parawaca nu kilibak anu kinilangan katoa no cawa na papartemali anangwa katoa na kuya apitwa kemudaku udanga ulamuna na matsao piniri tua tala nangwangwaan saka ulamuna na macingki anekanu sikapuapual no tazwanga asipa pupen-penitan no ni Kristo adaw ulamuna kamala pasusu tua na kamasi ta Yesu Kristo na ngwangwa asikudan ulana izwa arigo no atsama saka namasam parava setimado aichu kai no atsama sinimichi kimazai tua Pilipi jayau imazai tua ita suratan imazai tua tapur ita kaya patu tapuru kato ita kaya saka tuzo adawa sura masini putarwan janiti 前方宣教后方支援前方宣教后方支援现在讲经读出读出adawa sura saka aicha sini pasamaro janiti tara kemelanti tara turuvangana kiunang taicha 支援前线的游戏当主持人喊前方需要所有人就会大声回应后方支援接着这个主持人呢会提出前方需要的东西各组就要设法收集主持人提到的各种物资将物资排成一列哪一组排得最长哪一组就获胜小组要能获胜组员必须要积极的合作游戏点出前方军队作战需要后方支援哎呀爱乔西尼巴斯马劳加努丁萨嘎爱乔的宣教那样领导的要是一个属灵的征战一进对出的爸爸的要属灵征战爱乔领导是的要为个抢救的求灵魂这个需要这个后方强力带导的关怀把这个打引努力的要这个是非常需要我们在后面来做一个带导的关怀的要对象不管是卢古西不管是领导西的要这个爱求领导的要宣教不是一条易路你干嘛那么就丢了去的人kumalia na masalu tua teman no sesebun tua siserapai 遇到艰难困境一定会让人深感挫败cara na paru tetin cara na palimu jautin saka ai chu no sesung jin对去那么多处ai chu dari ku的要后方的barisakan mabana 成为这个宣教成为牧师最大的一个支撑的力量的要saka以瑞秋迪马丢布古西的要他在东部偏乡伊嘛在东部迪马丢牧会的要带去求改saka no so masolam的要越升级晋级的时候那干no操no da za no masolam的要saka no kinum迪马丢伊嘛在西部关怀inuri-nuri dia maju dia要izwa kita tenang ni maju他就会有精神di maju ikana 10 di maju ayatwa masaru di maju tu izwa semasa izwa sini papu picur sini papu zakat di maju posasara dia inuri 后方的一个资源的要拜爱cha菲利教会菲利比教会是保罗宣教取得这个得力的后方资源之一。
กตาจวนตีเปาโลมาบานากสิจวนตัวมานาปุปิสุริตายาอิโซไอชัวฟิลิปปิเจ้า会อินูรินูเรียปัจจุบันเตเจตีเปาโลสักไอชัวตี保罗家要该教会是保罗第2次宣教到达特罗亚时，在一个异象中听到马其顿的呼声。马其顿的呼声，大家知道有没有这一段《使徒行传》的16章6到10节？为干什么？在欧洲所建立的第一间教会，爱叫菲利比教会。这个菲利比教会呢，是以外邦人为主，爱叫马拉加新家那热心奉献，所以信徒热心奉献，从教会建立开始，就不断提供不断供应保罗的宣教需要。是个那么不少的拉瓦茨基保罗，伊嘛在对查菲利比教会，是个在不出来嘛在到菲利比书的1章5节的要，在初代众教会中，爱去个巴达基来查里面就打教会的要，爱去嘛在菲利比教会的要，แต่ละนามาชิงแก่นา教会，แต่ละนา保利的教会的要，那么是不是教会？大家是当时一个是教会的楷模自己错了那叫教会的要。这个爱传的保罗的要被囚禁的时候，伊嘛在段26万的要，这个菲利比教会什么告的以巴弗提无奈对叫白手不杀来的保罗的要，这个大家的以巴弗提那么但如果地嘛对在保罗的身边来照顾他，แล้วก็กาเตวลีลังสายด้วยชดีอี巴弗提มา在地嘛就几乎要死了但是因为蒙上帝的怜悯嘛不这么的地嘛就，所以爱ช地保罗就与提摩太联名来写信，让这个以巴弗提干脆呢以巴弗提也叫迪嘎米巴萨瑞加对叫菲利比教会，爱叫迪嘎米的要保罗除了向众人爱叫的保罗不马里马里对叫马拉加那在菲利比教会，萨嘎那安慰对叫马拉加新家的要。Maya balisa ke to sini pak le viti maju anu tali moza waya saka kalbau saka maya ya saka ai chua to za 当时这个菲利比教会呢正逢逼迫的要又不舍保罗那samaris larava setia maju te chati paulo na sini pak le baki paura de要saka mata zwa tiama jua maruka tayau saka ini kana sarongo avarongo kineman saka aichati paulo imaze to tigami papupi suru tiama ju paso 安慰他们的要爱恰西斯拉拜你们就马上这个反倒使福音兴旺的地方就这个爱恰在这个米的要保罗对这个腓立比教会那么瓦拉瓦斯那马不让的地方就哎呀多以在像腓立比教会的马卡新家不是啥的家要这个爱去嘛在多不嘛lima就人们怎么个的家嘛就这个那干哦读段的要没有责备的话语萨卡伊夫迪玛杜，每逢想到你们，我就感谢我的上帝。努生利达跟家人们，马瑞瓦跟他车马赛迪玛就是干，每次为你们大家祷告，都怀着喜乐的心。所以努两个当地，保罗的下腓立比教会的每一个草的要萨卡。那把从今对查迪嘎米的要对查加西努布马努古穆达爱查迪保罗跟菲利比教会的情感，那么在努爱查感情那么就那么都说呢，马卡基里瓦里瓦个点嘛就的要，萨卡爱查领导的要，爱查上呐不管是牧师还是宣教师的要，当然如果爱查里古在马拉加走操马拉加教会的马拉加新家努力的要，萨卡之所以保罗宣教的成功，是因为爱去嘛在第六国的要，爱去腓立比教会的马拉加新家的要，爱去呢嘛就巴里斯克丹爱去给萨穆拉努力，萨卡那么督促。爱去maka kiliva ke jama ju sakana maka na sundi ai去你们就传这个领导的要。
萨嘎地点都传阿达王啊，都传时代的要，今日的福音战场也一样。女嘎地那的要啊，微微嘎顶都我们也不再走向前线的路上。那么我们应该要怎么做呢？我们应当成为前线有力的后方支援。萨嘎爱求你说的，你们在这里就该Tapi kemudian naik cuaca buku si Amerika dindusi, lana makan pupit sulit jama jo ayat tuan kisah mula jama jo apa dia tuan kaya pada zakat kisah mula jama jo kipakin tuan mana cancel tai jo linghu ni mana kacawan ayat kena pupit sulit janu ti saka ai cua ada wasuran mana家sikin nama dia 我们要默想在这家庭的dan dia 在这个宣教的属灵战场上。我若不是前线的战士，就要成为后方的有力支援那样。Nuika kena dindusi, nuika kena buku si dia 是一个宣教的属灵战场上 ，nuika kena在最前线的可以跟到瑞玛盖亚马上后方的有力支援。现在dia nutin saka latina nama sang inuli，我们是成为一个。带导守望对大家教改，爱大家不顾惜，爱大家领导是大家伊嘛在台湾，伊嘛在段整个伊嘛在段伊那兰大家啊马卡教改呢，马卡教改样啊嘛波拉大家那给昂萨卡，那今天那因为多传对大家给你多了默想，在宣教的属灵战场上。我若不是前线的战士，就要成为后方的有力支援呀。那今天那马上努力嘛，波兰这个该努力。Senai对家Senai benar对家家给你透露，都说阿达王主任有人在为你祷告但给seselang ai chua lingau no zmai da yao 有人在为你祷告。
似乎你一祷告，直到力量殆尽，流眼泪如下雨滴，终日不停。主关心，而且了解你能忍受多少，他将告诉别人为你祷告。是否你正处在狂风暴雨之中，你的船支离破碎，疲倦失意，别失望，此时此刻有人为你祷告，宁静平安将要进入你心，有人在为你祷告，有人在为你祷告。当你觉得寂寞孤单，你内心将要破碎，要记得有人在为你祷告。似乎你一祷告，直到力量殆尽，流眼泪如下雨滴，终日不停。主关心，而且了解你能忍受多少，他将告诉别人为你祷告。有人在为你祷告，有人在为你祷告。当你觉得寂寞孤单，你内心将要破碎，要记得有人在为你祷告。有人在为你祷告，有人在为你祷告。当你觉得寂寞孤单，你内心将要破碎，要记得有人在为你祷告。当你觉得寂寞孤单，你内心将要破碎，要记得有人在为你祷告。奉献。
inuri mali-mali anya kakilianti sama marbamantan sa mali-mali na ramandaman na patsunaman to ichwa manaso sini papajajukat yan naman na mapulat uri na makay mananamasang inuri-inuri makaya pusara to markanya bukushi markanya dindushi tiyaw sakala na makay na sarungwa tiyamadyo la na sulivat la na angwen to ichwa imazay to keke教会的牧师传教师saka mali-mali saka tutsua jika idai chua nya sini pagogau ai chua nya kinking nya si pagogau dan sunan nya sama sudah so kiniran to subarong ayakana ke aum patasomadan di Yesus Kristus amen 好，什么马上等你今马上段带导事项，爱叫带导事项，那么要单那么上18点教的加是该努力，爱叫333，首先为我的家人，爱叫马上山为上帝的家教会，爱叫马上丢了为我们部落的事物祷告，爱叫们马这段为心中所迫切的人事祷告。爱叫333求主赐福每个家人身心灵健康。爱叫马上山，爱叫家不顾惜，爱叫求罗西出去，阿玛那各团契，爱叫主日学，那么大家改努力，爱求6月11号的礼拜六上午9点半，泰武教会聘牧李马林牧师，爱求6月26号我们本会的第4圣餐。第4次的圣餐，大家努力来做马拉卡加不对，马拉卡加新加，马拉卡加来弟弟来那么卡基巴布瓦隆，那么卡那基巴罗拉瓦基里姆，saka爱求大家努力呢，就嘛在马里巴教会的克修理牧师、严顺义传道师，还有马拉蒂教会的圣建立牧师，爱求。da juga建堂那那么要大家是该努力的把多多呢就努力就加建堂的施工爱就马上记录的要为我们部落的事务祷告爱就6月25号邱敏南弟兄的女儿小芳要结婚举行结婚的一个感恩礼拜来就是该努力来那苏利万请为时下疫情生活的变化爱就来呀的要在对你们在伊那兰大概努力来那么该呢减缓呢就是一段的要saka我们摆上一个手腕的祷告爱求不流浪为心中所迫切的人事物祷告爱求给见到米色色浪努力努少女努马祖风景对求的米色色浪努力公道的要给努力对求新都路那达马拉勒努力主导文然后我们就事行互道平安也跟那把什么老讲的那么波烂改努力